Ha tuileag is tuileag gúine a ggóil ui anna bhí a gúntathug na Gaelic. Ha dúine a túmag is deach go clásicin Gaelic gus an dúnsa ciad an canan dúchasoch. Seo cúidsiú, ha níl facail Gaelic ag dúine acha, ach chadíon an clás ann san do chláir a chiad féim san bíghaibh, or ha an títear acha olc. Rain é an arda intin fiala ya a chluichir na holaní chéice. Va dúlaícha gumbíag é éhín na nionsachuig é na rutan ciar ghaibh a dúna gnúich. Hala is Kagan Brush. 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 Jac na holaní an Leasan is múnithe gon ró iad ar Gaelic ceirst dionsachuig. Va fata chora na dionsaí chiad díoch yn amach. Chadech guma. Ha an erf de gúne ha a bhí an dócan an glasacú a ggóil suas an teacan a ha a ggóil seacat. Va lucht láirt na Gaelic an sas ans gach tarcartas. Ha aris in grag an jack am fiar seo a hógal a hátak ans a vína scútal as je jab hóg iri dúne. Well, what happened to you? I went into a shop and asked where the vegetables were, and the woman punched me. I got thrown out of school for saying hello to one of the children. I think our Gaelic must be terrible. We need to keep on with that class so it gets better. Aye, we will. Has anyone seen Leasan? I think he's in jail.